twongeye kubasuhuza nshuti bakunzi mukurikiye ibiganiro byacu, nizere ko rwose igitondo cyaje kuba cyababana, igitondo cy'umunezero. Nizere ko rwose tugiye kuba twababwira amakuru yacu mumeze neza cyane gatanu kuri gatanu. Nizere ko rwose subscribe mwamaze kuba mwayiterekaho gatanu kuri gatanu. Ni amakuru yacu tugiye kuba tugarukaho mu ikipe ya Rayon Sports. Ni amakuru agiye kuba yagaruka ku mukinnyi bita Leandre Osomba Willy Onana ndetse n'undi mukinnyi umwe w'umunyamaroke. Turi buze kuba twagarukaho ikiganiro cyacu kigiye gusoza. Reka tube twahera kuri uyu musore Leandre Osomba Willy Onana. Uyu musore udasanzwe wakinnye mu ikipe ya Rayon Sports, bigaca kabica bigacika, ibitego akabishyiramo ndetse agakora n'ibindi, akabasha kuba yasohoka akajya mu ikipe ya Simba Sport Club kuri miliyoni 200 zose z'amanyarwanda. Uyu musore Osomba Willy Onana, ekipe ya Rayon Sports karabura gatoya cyane rwose, baracyari kuba bapfa amafaranga kugira ngo uyu musore Osomba Willy Onana, uyu musore w'imyaka 27 y'amavuko, ngo abe yagaruka mu ikipe ya Rayon Sports. Uyu musore Osomba Willy Onana nka 80% rwose agomba kuba yajya akaza mu ikipe ya Rayon Sports, dore ko ikipe ye rwose yahariya muri Libya yanze kuba yamwongerera amasezerano, bityo ikipe ya Rayon Sports yatangiye kuba yamupropoza imubwira ko rwose igomba kuba uyu mwaka igiye kuba yasohokera igihugu, yazamumurika. Ikipe ya Rayon Sports itangira kuba rwose yamubwira ibyinshi yagezeho, agomba kuba yaza agakinira ekipe ya Rayon Sports. Uyu musore rwose yaje kuba yasubiza ekipe ya Rayon Sports ko mu masaha 24 rwose araba yamaze kuba yasubiza ekipe ya Rayon Sports. Uyu musore navivuyeho wambaye ibyumweru bamwitande, ndagira ngo ube wakanda subscribe ubundi bwo tuzamuke n'iki gikura nkota gikomeye cyane guturuka muri gihugu cya Morocco. Uyu mukinnyi bamwitande, wowe kanda subscribe ndetse na like, twishimire abareyo, twishimire uyu mukinnyi udasanzwe muri Afurika rwose. Rayon Sports ikoze agashya katari kakorwa na mukeba ekipe ya APR, bamwita Ibrahim Sa. Uyu mukinnyi rwose ukina mu ikipe ya Al Hilal mu gihugu cya Libya. Uyu musore rwose biri kuvugwa gatanu kuri gatanu ko agomba kuba yaza mu ikipe ya Rayon Sports gusimbura umusore wa ikipe ya Rayon Sports Faringanye wamaze kuba yerekeza mu gihugu cya Senegal hariya iwabo. Uyu musore apima 1 na santimetero 75, ibiro 70, afite imyaka 24 y'amavuko. Murumva ko ari muto. Niwe uzaza kuba yasimbura Faringanye, ni umwarabu w'umunyamaroke rwose. Uyu mukinnyi ndagira ngo abakunzi ba ekipe ya Rayon Sports mube mwamukomera amashyi kuko we yamaze kuba yakandagira hano i Kigali. Nabonye rwose azamukana n'umusore wahoze akinira ekipe ya Rayon Sports bamwita Youssef Rabo. Nibaze kuba yasinyira ekipe ya Rayon Sports simbizi, ariko uyu musore rwose aje gusinyira ekipe ya Rayon Sports.